Tshinyalelo yo vhangiwaho nga midalo ndi sina vhukono. Midina zwoṱhe zwi re nga ngomu zwo tshinyadzwa nga mvula. Vhathu vha zwigidi vho kwamea nga midalo iyi. Hone avho vhane vha dzula khunzikhunzini dza mulambo vhone vho kwamea lwo kalulaho. Inkinga lana isiyafithe kakhulu le mvula. Isimoshele kakhulu nemakhaya, khona emakhaya la iThekwani South asekhathe emandini kakhulu futhi nathi siyabuva buhlungu nalaba labamoshakele ngetindu tabo futhi lapha eThekwani South ngoba vele le mvula yasi-affecta kakhulu. Mulambo wa Crocodile wone wo ḓala u swika kha khunzikhunzi hune wa khwelela nga lutsinga lwa maanḓa mahulu. Vhunzhi ha maḓi a khou swika na dzinḓuni. Vhathu sothanzi vha khou shuma vhukuma u phulusa avho vhane midalo yo no swika khavho. Fhedzi a si vhoṱhe vhane vha khou ṱoḓa u pfuluswa nahone hu khou pfala uri vho vho kaidzwa uri vha songo sendelesa tsini na mulambo musi vha tshi fhaṱa miḓi yavho. People invaded here, but this thing was warned. People were warned about this thing. So that's the situation we're looking at now. Muvhuso wo ḓivhadza tshiimo tsha tshiwo musi vhunzhi ha themamveledziso dzo tshinyadzwa nga maḓi. Vhaofisiri vha ri vha kati na u sedzulusa tshiimo. Imali kwanyala lesi siyibekile noma lesibona ngathi ngasinceda it's 337 million. Tingulo 337 ngathi ngayibita njani. But le mali le itongeteka ufuna sikurecord lo angithi nalimigwaqela amakhaya umasibala and all of that yonakele nemigwaqo province uyabona ukuthi la indleleni leminye inemigodi akhona ikhambeke eSkumani Sloof naSouth of Alboven. So kudothi le mvula maseyihlile bese bonjiniyela bangena phansi lapho sikhona kusho konke izinani ngemalini. Zwitshe zwo ralo ngona khulu yo vhonala i tshi khou pfuka kha tshiṱaraṱa vhuponi ha Madzulu. Huna nyopo dza uri vhunzhi ha zwivhanda zwa mulamboni zwi ḓo bvela nnḓa zwi tshi shavha maḓi a re nṱha vhukuma. Vhadzulapo vho ṋewa ngafhadzo ya uri mvula dzi kha ḓi ḓo bvela phanḓa na una u swika ḽavhuṋa.